Wih, alhamdulillah keng deui Pak Odik 2 poin. Tuh, kayak meren bah. Wayan geningan. Alit cenah paingan mending ngeplos kitu nya. Mantap ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu sama channel Kang Utok. Kita kembali hiburan lagi, ngebolang lagi teman-teman lah. Barangkali seru. Ya alhamdulillah kru Utok SF meskipun 6 orang tapi mudah-mudahan seru teman-teman ya. Yuk kali ini kita kenalin dulu teman-teman. Ini kalau sore mantap. Ngelayung si Denok. Ya Kang Odi, ya apa, ya Pak. Ya teman-teman, meskipun sedikit, mudah-mudahan seru teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke bus spot musik mantap. Lanjut menuju lokasi. Ya teman-teman, alhamdulillah udah nyampe ke tempat spotnya, penyimpanan motor di sini teman-teman. Mudah-mudahan seru. Ini berlokasi di Kampung Warung Sabulah teman-teman. Lokasi kolamnya di sana teman-teman. Masih terhalang rumah-rumah. Lupa kameramen Adendi tuh. Kecil pantau lah, mudah-mudahan seru. Tak. Lanjut terus. Yuk, alhamdulillah teman-teman udah sampai. Sekarang udah mulai terjun. Panin kamu tokas ya. Mudah-mudahan seru. Mudah-mudahan seru. Lanjut. Lanjut. Teman-teman, alhamdulillah baru turun yang Utok SF, baru mulai ada sambaran, entah belut entah kepiting teman-teman ya. Soalnya nih sanksi nih makannya nggak kayak belut, nggak gitu teman-teman, bulusur langsung ya Pak tuh. Nah mana ini teman-teman, mudah-mudahan keinginan Pak Uto. Oh, kami keinginan stek pertama. Mudah-mudahan belut teman-teman ya. Kalau nggak belut, aduh. Nah, mainnya begini nyamut. Bismillahirrahmanirrahim. Cet. Wah, bener nyamuk tuh. Nyamut kan duka belut, bukan menot. Enak kan ini. Wow. Nah, dibetok ya lo. Aduh, ayah. Gagal teman-teman, aduh ada sambaran barusan, aduh. Tadi lanjut lagi teman-temannya, yuk sip mantap. Kang Odik ada sambaran. Mudah-mudahan dapat. Barusan gagal. Mudah-mudahan dapat. Bener, wah selamat. Wih. Udah ada rese itu ya. Ya batu. Nyangket gitu. Jan dah ya Jan. Aya. Nah. Kore dia. Iya. Loh. Ah. Ngacok. Ngacok. Ya, Gagal barusan Kang Odik. Barusan Pak Utok gagal sama aduh kecil barusan sip mantap lah, mudah-mudahan ada gantinya. Nah, eta Pak. Lanjut. Tuh teman-teman, Abah tos dicobi 2 kali tuh nyangut deui geningan, aya sambaran deui. Sugan dapet namanya ditarik gitu tah strike pertama pami kenging. Sok atuh bae teh kayak panes. Oh, panes belut cenah belut yo bismillah. Iya
Iya. Tarik, Bah. Gagal, Abah. Strike tuh sarwa tuh. Strike tuh, Pak Odik. Cenah lanjut ke Pak Odik. Oh. Bang Dendi cenah strike. Sokat tuh Bang Dendi. Mudah-mudahan kenging itu strike pertama, kenging mah Dendi. Ayah anta ayah tuh. Wah. Alhamdulillah lumayan. Lumayan, itu oke. Mana tuh ningali? Kirim-kirim moal. Mai isin cenah. Alhamdulillah mali coreng. Mali coreng cenah. Mali coreng jadi semput kena isin cenah alit. Ya, lanjut terus. Yuk teman-teman. Kang Odik ada sambaran lagi. Ada sambaran. Nyangut, Pak. Nyangut satu. Tuh. Nya aya gerak. Di bawah rempah-rempah. Iya, ayo narikna yo. Ingin nyot gitu, Pak. Ageng tuh. Mantap. Lumayan, iya mah. Tali teuing siga kamari. Iya. Aduh, Iya. lumayan. Kintun cenah kru utok. Wah, ageng ieu mah. Si sarehat cenah mantap. Atuh nging siga kamari deui isi. Ya, atuh kira aku eta mah. Belut jarum cacing cenah. Aduh. Iya, aduh, mantap teman-teman. Strike pertama, strike kedua berarti. Lanjut terus. Teman-teman. Ada sambaran. Saya sambaran. Saha Pak Odik? Iya. Pak Odik ada sambaran lagi teman-teman. Wih, alhamdulillah keng deui Pak Odik 2 poin. Lumayan. Alah. Pak Odik nu sana sacan keng. Khusus nah kalau neng laju. Guys, neng laju. Guru utok SF Wih, amin, amin, mantap tuh. Wih, lanjut terus. Iya, Abah aya sambaran sing kenging atuh bahina malah Abah mah bohong wae ka abi tos 3 kali 4 kali katanya. Sawa tuh Bah. Nah gitu ngeplos. Aya ante Bah. Aya neng. Abah masuk ngebohong wae ka neng tuh. Kayak meren Bah. Oh ayaan geningan. Alit cenah paingan mending ngeplos gitu nya. Mantap Abah we strike. Lanjut. Oh. Lanjut terus. Paim strike teman-teman, umpannya masih dimakan katanya. Mudah-mudahan dapat teman Paim, dapat tinggal Mantap lah. tinggal Pak Utok acan. Aya tak? Aya. Lu sudah tuh apa ini barang ieu. Mana? Ieu hiji. Nah, iya neng, buat neng. Wih. Kayaknya alhamdulillah lumayan lah poin. Kela iya Pak Utok nah kakek nu kita. Gabut. Ikan gabus. Oh, ikan gabus. Enggak kenging nu kieu. Sanes gabus, dalam. Pak Utok kan itu kitu teh. Dicoreng bae ya mah. Orang Tasik dalam lain gabus.
Mantap teman-teman. Lah kenging. Kita tadi ya can poin Iya. ya, guys. Beda tuh eta tuh tos kenging seueur Lain tapi poin, ya, rada bener lagi, Pak, ralit. Itu ada lagunya. Setrik-setrik tadi. Lagunya. Abah ge tos kenging teman-teman. Masa abang menang tuh? Kenging setrek abah tinggal Pak Uto. Pak Uto itu dicoreng. Abang atasnya. Belah mana abah? Lanjut terus. Ya teman-teman, kita mau istirahat dulu. Alhamdulillah ulah pada dapat teman-teman. Tinggal Kang Utok SF. Aduh, gara-gara dapat ikan gabus. Dalam rangka mau makan dulu teman-teman. Makan dulu. Abah Kalau di saat kan teman-teman dalam rangka mau makan dulu tuh. Yang Layung sama Kang Odik. Mana Mang Iem? Lahkeun bae Mang Iem. Kayak Kang Mang Iem menyusul teman-teman. Makan dulu ya. Lanjut yuk, sip, mantap. Teman-teman. Neng layu, agak layu tuh. Galayu. Lagi makan tuh. Tuh, neng layu. Aduh, dah. Abah jilun tuh lah biar makan. Dapat cermin akan apa desa gede jempol. Eraku. Eraku iya tah channel YouTube. Atuh da aya serede patlot nu tok esep mah dialung-alungkeun. Ih. Teu diarah kepeskeun gitu tah keur naon sih gara-gara galede meusan. Kepeskeun. Abah mah kaci dah teman-teman. Aduh. Tapi kena karunya lah itu ngasuh budak leutik kacikeun we kitu. Da sebetulna mah teu kaci gitu teh saya dijempol gitu teh. Tos we nyanak pacu gitu tah. Pada ngalasami sareng cingir kieu mah. Nah. Lanjut makan dulu yuk. Ya teman-teman, alhamdulillah makannya udah beres. Aduh, Neng Layung, wah mau ke kacaman, woi. Pingin kayak Bang Bara. Ya, lain Bang Bara naon. Papatong Haji. Jemput, aduh. Malu katanya. Talah lanjut lagi ya, makannya udah beres. Mudah-mudahan Kang Utok dapat ya. Kalau nggak dapat celaka teman-teman. Dicoreng muka, mantap. Lanjut terus. Ya dengan depan tadi. Nah, saya betul di sini. Tuh, teman-teman dikasihin sama si Neng ini. Siapa ada sambarannya tuh. Sok Neng, sok Neng. Kalau gak dapat ini Neng dicoreng Neng ya. Coreng muka tuh. So. Bismillahirrahmanirrahim. Ish, oh siningan. Enak gini dilesotkeun gitu betot. Betot, Neng. Betot terus. Oh, ya betul. Aya tuh. Wah, benar. Halo, mantap lumayan tuh. Lumayan kirim-kirim mah. Alit ya nya siap mantap. Oh, mantap. Lanjut terus. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk saya pada sembarang mudah-mudahan dapat temannya. Kalau gak dapat celaka tuh. Mudah-mudahan Bluetooth tadi gagal. Gabus. Astagfirullahaladzim. Gagal, Pak Utok gagal. Lanjut terus.
Bukan badan. Jadi di daerah sini pada kecil teman-teman. Aduh, tadi mencoba ke daerah sini tuh. Tapi lumayan, masih gede-gede. Daripada di Jong teman-teman tuh. Lumayan. Tuh. Mantap, alhamdulillah. Selamat kamu Tok SF. Akhirnya gencang gede ya. Penting mah poin. Poin gak dicoreng, mantap. Aku kirim kecil, lanjut terus. Ya, Strike. Jing ulah ditewak, jing. Udah coba lagi. Menikah tinggal pisah dulu. Nah. Mantap teman-teman. Mantap teman-teman, dipancing sama Pak Uto. Trek Pak Iim tadi. Aku bakar. Mantap teman-teman tuh. Tadi sama Mang Iim gak ada apa. Akhirnya sama kamu Tok SF. Kirimnya buat youtuber sama kru Tok SF. Mudah-mudahan pada sehat. Panjang, gampang jadi rezekinya. Mantap, lanjut terus. Cuacanya mulai redup, tapi masih semangat mencari-cari dulu. Tuh Abah, Dendi, Pak Odi, Pak Uto, Pak Iim. Stop. Teman-teman, alhamdulillah neng layung kenging acuk baru. Kenging acuk baru Pak Iim tak? Kenging Sama dong. dapat jaket baru oke tuh lutu aya tulisan nama ya teh naon cenah stay humble anjay. Stay humble cenah, stay humble cenah, tetap humble gitu. Ya teman-teman, aduh. Tadinya mau diterusin tapi aduh waktu udah tidak mengizinkan, cuaca udah burit. Udah sore teman-teman, aduh. Ya alhamdulillah teman-teman, udah pada dapat semuanya tuh pendapatan hari ini, tapi lumayan teman-teman tuh. Tuh ada ikan gabus tadi dapat Kang Utok SF. Ya teman-teman, ntar segmen berikutnya lah dilanjut lagi ya teman-teman. Salam dari Kang Utok SF buat youtuber, buat pimpinan khusus pimpinan Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan pada sehat, gampang cari rezekinya, panjang umurnya teman-teman. Ya mohon maaf bila mana ada kata-kata dari perilaku dari kru Utok SF, dari Utok SF sendiri yang kurang enak, mohon dimaafin teman-teman ya. Salam satu hobi, mantap. Assalamualaikum. Mantap.